Assalamualaikum guys. Kita mau mukbang lagi guys. Setelah sabulanan guys, sekian tong hagok guys. Lapar ya mau. Diet wae bosen. Guys, sabulanan. Saboboko nih. Baca doa lah guys. Karena ingat ke mantan guys. Benar-benar ingatan guys. Ya Allah, mantan ingatan. Guys, doa lah guys. Guys, di toppingan guys. Sama Hadi guys, toppingnya. Topping guys. Topping guys. Hey. Kapital. Guys. Kembal nak guys, ngelerna. Enggak. Berukukan ah. Oh, coba. Tongkol tragedi guys. Topping nak. Guys. Kenyang. Hah? Tongkol tragedi, guys. Iya kulit kenyal-kenyal bener.
bernutrisi guys. Tuh. Hmm. Ayo. Nyatanya lihat. Hmm. Beri ngarokok atau jual enggak? Beri ngarokok. Cara. Dari teman mantan aja nanya ke dahar teh. Ini nama mantan di sini ngali video yuk. Ini sehat. Ya. Ya bodo amat. Aduh kan. Kanyeng ngolet. Cobaan guys darah daunnya. Yuk. Kayak Genji. Hai guys. Hai guys. Hai guys. Kagak guys. Kerupuk guys. Kerupuknya guys. Bodi. Guys ini. Ya, gimana Pak? Topi kemarin mana kan pokoknya tadi kan? Mengeluak dia guys, makannya guys, nanti kekuburan guys. Fokus guys. Yang penting guys, konsentrasi monyong-monyong guys. Yuk, gasnya yuk. Ada guys. Ah.
murah guys. Ngegajlok guys kulitnya. Guys, ya. Oke. Penting wis. Tuh, sebut guys. Bareng guys. Hah. Gak ada. Kecomotnya. Semua lihat guys. Guys, nah. Bahagia juga. Oh. Mantan, aduh. Bahagia guys. Ah. Nah. Guys, nah. Benar-benar nih. Guys. Kayak mungkin guys. Ada. Ada ya. Ada ya. Alhamdulillah guys. Safe guys. Warna guys. Wareg guys, yuk. Mantap pokoknya mah bisi bebek nonton yuk. Jeung mantan tong hariwang pokoknya mah. Wareg sehat ah. Moal ah safe. Terus lah guys bebek. Dadah.